BPR ni Vice President Amitabh Devarman inogo khana meeting ni bagai asuk laimani sing kesang kai democracy sini peaceful gorwa sabha sing khlai tama jagao tipra mothani borok phai sungno attack khai these jaga thai ke Birmohon ADC place ne ar kai kolomtola songni romjago mo ADC hinkai Bojunogor Wakinagar Runel hinkai Bidhan Sabha Assembly hinkai Rotolal Nagni Assembly ini jero mohan je gundar family almost khabni tagi mu thekena or ki Runel tagi mu thekena naki product chairman product ni mo tagi mu tin product thekena seng ang thasiguno saisanga totally mo tipra motha ni dagi mu mai phayo tipra motha ni dagi mu kering kai tipra sa tini dukumanya amna product chairman product kisur komono bro dare product kisur chairman deal khayo seng bonono masanai Runel tikam bon tikam box nai seng binaro ya jeto khanadan ko jeto Bojunogor Wakinagar ni bini area ho omo hai je khlari tomone Runel bu yak tongi mano seng keri hin saya aboni bagai tabo sabni yak rei police identify khanai police seng tabo bagai identify khaidinai guys dau kinjenro bini jero dilama senja mosna kaino je tosa khimani bon boy non protection boy no kam pok janam sum seng borno sanai ang borno bar agi bo media ti saka kesang sina hawo dofa khanjala ke kesang tonglai dine ang ibu borno request kaya pro kia borokani request man liya bar request khaimane man ya bajuta mulok ang FIR ma thanai FIR ma khaisinai tinini incident pi चले gue kita lapne. Ada Ayub